छगो अजाउके बाख थो बाख च्याटम धनमान श्रेष्ठ ख थो बाख धनमान या ले बाख नांगो सफ्टी ल्यायो ख ठुट नेपाल भाषा भ्याइला तम कृष्ण प्रजापति ख बाख ठट जना चुन ख अथे नेल न्यायो ख ओखन जे विश्वास व अविश्वास चाहिँ निगो ठारे अस्पताल होना राजधानी छौया छौ जग नाजाको अस्पताल शान्ति नेना चोथे तल अस्पताल भवन जल दना सुमको चना चोथे अनुभव ल अस्पताल खनिव जीवन व खागो अफुया होला गम्भीर मौन व नुगले लुङ गोट्या जिन्नुगो तले स्वाने गया होना कोठा लिया 60 या बेड लिया 15 जी ठेंके माउ ख गम्भीर चाला वनाचनमा जिगो लिउने अस्पताल स्टाफ न होला 7 नम्बर एक कोठा जुन दुहा हुने व जे पल्क झनान्द नाचन गजाको शून्य गजाको निष्ठ बेटा कोठा बिराम देश जित न्योनी खना ठव ठ ख्वा पाएन मौन भाषा नुबाट डाक्टर नर्स त जुगो जवा खवटना अमुक भाषा जित शान्तन बियाचन बेड लिया 15 वना जी त्यो काप्टा ख्वा टोपियाटम लोगित बेरे खना जिछजा सुमको तनातना छुमने वया ख जि कापा होला ख्वा सुया ख्वा अठिया नाच सुया वना ठेटु अठिया तुइसे अठिया मिकटिस नाच म पल्खला जित सिगुले संकल्प गेजल जुगो नुगो खैटा टटिका डाक्टर व नर्स देसँग जित जना मे कोठा यंकल कोठा पिनि व न्यव जि लिसुया बेरे सुया त्यो काप्टा ख्वा टोपिया निश्चल व टाको न्यले दुसान्ता जिमिसा शान्त मरको छौ शून्य ज्यावे जिगो न्यने सिगु छौ अनिवार्य खरेको जि मसिगु मखो प्रत्येक मर्खमा भुवा सिग्न नापा जुनावे ठेको जि सियो तर वो प्रत्येक जिगो कर्तव्यट सिमाटक ठेंकी मफुगले वयो असामयिक मृत्यु जिगो ठार्न दो जिगो बाडेटा वयो ठ अभावेट यक्को लुमके डाक्टर टेको सुझाव सुझाइ जिगो नुले बराबर होया छनी शान्ताइट दिल्लीयंगा वासायामा शान्ताइट युरोपियंगा दिलतासा 95% आशा दो जिम्मिसा नचको बैसे मरुगले जित सान पुटे वे न्याम्म मुनुइन ठिठी खै छौया अर्थ तस्क बाला मिसा तंकी माला रमेश नेग फुनिको बैसे शान्त मन्त लोपी कला भाटिया जो कुचदल जिगो न्यनि पिजोको सान फुटी 20 सरजी सान फुटी फेमालिको याचको हे जित प्याउन येम हो और ज्या अफिसे बिरेक या छिहे चुनि हाकिम टेटा न्यनि कनिना जि विराटनगर सरोज्या वना मिसा सिगले जमचना विराटनगर वनमा जित चिरङ टरङ आपला खय मगा मचा खण्डै अनि टजिगो दरबार खना यहाँ अस्पताल सीम शान्ते लुमन्टे वे विराटनगरिया अस्पताल खना जिगो मने अज्जु चागो भाव बोल्ने शान्ता थे ठन्न नियनि त गुली मुनुट सिगजी सरे वाक्य व उसक समवाट जी छु टापा गाय जिगो अफिस पिउने छे बाला चुना वे छे व्रिम मा शिवा मेपि मरो अस्या वेगो अपो इ जिगो कोठा फ्री जिता फुले याटा जामरी इले वयो कोठा हुने व जुगो फुक्क ख ठिकेको सोई जिना वयो बारे न्यनिकने या छन खलाना व ठटे पुंकी वय मृत्यु जुगो निरडट साब व सीमा मेम हो मय सा वयो सासा वन वयो खन्जना जिता शान्ता ठाको लुना होला जिसी गा खयगला जिसी म हो सत्य जिसी म हो अस्पतालले भर्न जम वयो खन्जना जे व शिरका बिचा महिना हो टिबी अस्पतालले भर्ने न वसायके फु जुस व मुवाइको ख व छौ सासना ठग विश्वास पंकल व सुयाना यक्को टजपि लोक त येन लाका ल्याउङ दो वेटा न अस्पतालले भर्न न वसायको जुसा नौने लाका ल्यावे ठुकल जै जिता व ठग गुनास न्यंकल जिता औसाफल व ठ मिसाइ मृत्यु बखं कना जिता मिसाइ मृत्यु प्रति व्यंग याथे चुन शान्त यमपुरी यात्रा फुक्क जिम्मेवारी जिगो छने टेटा सुत व गजाउ विडम्बना शाचा चिकटा वइम जिता व जिगो खाले मल्ट चिज पकाबिल मखो चिता जिगो टाफ्टे विश्वास मरला व जिता नेठे नान्यन छा अविश्वासिया जे जिम साँचना वइ मिसथे मृत्यु जुख बाजेटै घेरेटा हाता ग्या म फ्या न्यवसी ख डाक्टर र छन गजौ क्वाटोक टाउ ख युरोपियनका जिल्तासा शान्तै आयो टाख जी वइ छन जाउ खतरनाक नुगची अपरेसन युरोपेजको अफको जी ख जिसियो न्यूयर्क मास्को लन्डन पेरिस जुसा वइको अपरेसन इलेह जी फयु ख नुगो हिलिफ विशेषज्ञ दुगो थासे नुगो लोनिको साधारण जी तर जी काटमट काट ये पिन्जगे यंकीको न जिगो औकार सुया पिनिया खजुल जे शान्तै त वीर अस्पतालले भर्न जना बे तर वीर अस्पताल मास्को लन्डन पेरिस जी मपट वइ मृत्यु जुल वइटा नापलाटा वनमा जी वइको मृत्यु समाचार पिनिया जना जी झाटोको मन अस्पतालले दुआवना जिम पिउने दुगा जिगो ठेटो ख घटनाक्रम पास तबिन मु हुने छौया ख और जा गब्ने व जिगो बेठाई किचो ठेचुनी छन बने जिगो कोठा म वइटा न्यना छ ठकला त छे छु वास महिनाला याना महिना वइ गुमे पेपे फुन छा महिनाको जि मचाक न्यना वइके न्यसन बले जिता शान्तै त छा दिलेको नर्सिङ होम अस्पतालले महिंगा उठका न्यना ठेचुन जिता ओजैफु मसुजुल मेपसा नोवासा जि नो उठे जि धैबले मेपसा ठाठे चुन
대부머리야 महिना उसाब नापेट तयार नाटक पाठे व चियाकलन लिसबिल दक्षितक सुई ट्याब्लेट खे ला दुरी व्यवस्था या मफयुज्या महिना उसाब व त्याजिक कन ओला जित दाम रिया शान्ति त दिले यिंके मफुको प्लाउ ख नाक्ने सोइ थे स्पष्ट रूपमा लुनाउल शान्ति चुलकटा ओइ जित विराटनगर न अशान्ति जुल ठौ छे पिने परदेश ठौ नुगडुने मुरी मुरी ख बोल्न छे वेटा जिम बिरकया आत्मीय भावना प्रतीक स्वरूप जिम पिउन जित जोग बनी स्टेशन तक टे हल खया चले व ठ पाकी जिकलाट जुजल पे डोहल प छया हल जे सुमक वेटा जको सुयातना रेल चले जि इट न इंजिना हाकु पिलो अबले व निलातल साब आ वेबले साफ नि त जुनावे मखला जे तापक सोया वेगन यसै लिसले लाटा ज्यातना खासटे पुनो न्याउ रेले गति अफिया वन व निपला पेफुंगा जित बिरा बिल जे लाल न वेगो अविबार नि त स्वीकार गय या मफ्त मिखा न्याडले जिउटा सुयातना रेल स्विप्त न्याका कुट्या पिका न्यनि निजना वन कोचला